Nintayang memi ba nemo. Hallelujah. Okay, you are under our feet. Hallelujah, in Jesus' mighty name. Okay, so kalanganin quote, kamele maran wa che uran bil special, che laboton ko sang nan atay um, praise the Lord atay challenge number 4. Okay, challenge number 4. Okay, smagak tama-taman challenge number 4. Number 4. Okay, ang gitay lola kan ye kapakap kule diang pot panang poten kuma kapakap tapiata kapakap. Jab kita manage lemau, amen. Amaka kan we manage lemau increase manage isak. Amaka kan we manage isak increase manage isak kap kule di panang poten kapakap. Okay, kapakap ki so specific doctor kuskosia, hotel kuskosia. Kapakap ki leading in quote, direction in quote. Hallelujah. Popo toto so talking we have meant. Especially the saddest thing on child solang, child memory on God. Okay, kapakap ki amo ap kalep. Amen. Ap kanane ang poten support do. Olo te lio. Kole diba? Kapakap. Amen. So challenge ki ola kan kamele le ola kan bil chapter na mga mamor ta mabil so kakak chapter is never too late. Amen. Kole ti Korama Shanda. Distraction. Inagtel ko sa iya mo. Praise the Lord. Technology. So, Chapiata mabil menichriao mausang sotatolu. Amen. I will challenge you. Mauta na cha maut sapan men quality at a boat and ministry. Amen. Ang boat nom serikan, especially practical ren ang boat chat. Makapagapkit, provision, direction, guidance, help. Hallelujah. Di komatyo mo. All ibantay i-komatan mo. I-kelailan mo. I-pukalagalan mo. All naman on your knees, kulpa ng both must seek the face of God, the presence of God. Amen? Akaiten, chapel naging bijikin tayo may sutana na naman asawas. Sutana na kaulo. Sige lang ime, atami rapakowski isang. Udano, deception o kosang ni. Ton maso. Karata pon maso to yang rame. Irakakuya meros. Amen? Nanda mapilang po po sweet. Okay? Kasalalan so what? Apopod koroskin experience. Nana chay selak. Challenge. Kapuan. Siniyang. Ilok. Melimel. Sangkay. Yari. Ikalap ko sa iyame. Ang prepare am no that prepare acha mo mausang am songasongan recover. Okay, try to recover it when it's too late. Hallelujah. Amen. So challenge you katalkan memimwasa. We are one kak koros to present yourself, humble yourself, seek the face of God, seek the help from the Holy Spirit, and teach you how. Amen? Amen. 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 Kaklang to ay songer, Brother Andy, songer uyawan ay kakparusian. Iban tayo. Hallelujah. Jesus ang so may kat pon sampa mo rin sampar sinuwala papataki ang sapul na disciple ko. They taught them kaspulikan rai dakot spiritual discipline. Amen. Spiritual discipline. Fasting and praying. Hallelujah. And reading your word. And apply it. Fasting, praying, reading your word, and apply it to yourself. Okay, so that's why every man in this Zoom, amen, marongorong under, okay, listening to my voice. Hallelujah. Sanga chapel pastor kotio bilal mebisaikin chan title yang. You're supposed to hold, okay, your wife's hand, okay, and lead, Lord God, to the direction. Makot kaskasalayang. Praise the Lord. Tuesday, i-highlight kasi yama.
why my wife can interested in someone else's revelation, but not interested in the revelation that God gave it to me. Ibang tayo tama ka rin. Okay? Why? Because our leading is not proper. Our leading is wrong guidance from us. Are we supposed to be pastoring our family? It's so sad because spiritual guidance, but you cannot guide your own family. And this is not my word, but I can prove it to you in the word of the Lord. Tama-taman met Jesus masani imitate him. Every Christian should be imitating him. Every Christian. Imitate. Okay, imitate tuwecha kalmangi, alasang, tuwela, Christ. Right? Arismeyes lalamon ismeyes lalaya Christ. Christ lead me ekriyaman. Hallelujah. Amen. Iban tayo, me ekriyaman o kaiten sa me ekriyaman, me special gap. Me ekriyaman o utana. I spend more time with them all the time. Lord God, and so many mreray. So, miara mas magakin patako. Miya makin yiyangu ran koros. Amen? Praise the Lord. Kumail socha yiyang ya ran koros. I bought yiyang ya ran koros. I bought ako nung kelang dami wuya imepan pin wuya. Amen. He's supposed to be leading my family. That's the idea of Christ kachin kachkiti. Imagarada masani ni sampapan kelang kumay ra kelang yaya. Ni amay kelang yaya kumay kelang sam. Oh, hallelujah. It's getting deeper. All right. So liakan. Katay supposed to lead and pray. Start with 1 minute, 2 minutes. Katekan warun minutes sinisa kape. Apkashukak faithful. Shukak faithful. So liakan. Ya challenge kachailan. Use our words wisely. Amen. So that's the challenge. But tonight, kay kameleleme, monotail ban, tolak, chay kola masnan masanan kot. Kay kakakyang yung kolanan, praise the Lord, kolanan Proverbs 17:22. Okay, labing batak, isa kisu, riyesa kriyaw. Hallelujah, Jesus. Amen. Okay, Amasani, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Amen. A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Amen. Nanay chaylo kaya ang Pompeo kasayatan na makin para-paranan sa koros. Kinaan ki roson mo. Makin isay suwatan sa koros. Rakinaan ki sumo. Ora bilkin mela. Makin para-paranan sa koros. Kinaan ki roson mo. Sonmawan paluar. Makin isay suwatan sa koros. Paluwaran ban luluwachala o mela. Paluwaran ban luluwachala o mela. Amen. So this is scripture. This is why God encouraging us or speaking to us. We need to help one another. Kay socha para-paran me.
No, wait. Soto makit, soto korura pa kapara. Okay, kasi ya, kahit yung perenin liki makasombal, perenin lalim makasombal. Yang mo na mga perenin lalim, liki, subang porta liki. Kabanggan, yalis-lus. Nunur wasakis. Pamakaperan utana bang pariyay liki, amen? Arima peran kinkare yang ukwini. Can you just think about it? Na autacha matawa. Mechocho kokola ni moni, aliala wini. Abrasto wewe tu mapusaro masani bebel wini yo. Paran. Mapilara mas forsang ni moment ko ya perperan. Tako ya perperan kita bantai wini. So, Jai Chika. Ngorsa ka na kan Hallelujah. Pagkaman palwaraman der luwa chala. Oh, mela. Machocho meki la pueki. Puno. Tem seis suet. Amen. Ayat tua. Popo. Atua popo. Atua magchay pansolangan kiper. Atua mga pansola kapera na child popo. Na child relationship. Ayat tua na ampungan ko count. Atua makasulaman peren kiya mo yung ko. Makareta palingan ni Chaka pilkan matangan. Given matangan luwat kila. Ebilkan effect palwar Chaka. Way men taki crush spirit. Again dries up the bones. Nalo kayang wayutan. A deep. But ana mas nan ngani chay ka so mekin. Chocho la tekin matakla. You're in man. Your inward man. Makareta kaunos chuman kachailan will play around with sin. But deep in kanela, achal mo. Amen? Palwaraman makinuyata deep. Karyang palingan ng manak, crush. Kaya kaya gina-affect ang soul. O ko saw lang manayal sa limang mga chow, kilkalang ti, so laperan. We are chow. Say sweat. So I'm talking to a man of God and a woman of God. Hallelujah. Know what God is saying. Some of us need some medicine, man. Woo! Hallelujah. Yes. Kay deni mapusaro masani masomo makinanana church. Metipan makinanana Christ. Hallelujah. Pinanatay relationship, we cannot deny that we need the medicine. We need the word. Hallelujah. Proverbs 4:22 says, hallelujah, those who find the word, hallelujah, they find health and healing to their body. Ooh, glory to Jesus. Amen. I pray that we apply the word. So the word can quicken, the power of the Holy Spirit can quicken our life. Nanachay mamo, sort of kasangat, sort of all the things I'm talking about, dying. Like, easy. Kichalaw tayo pouring kilaman naman. Easy. Chalaw tayo sangat kilaman naman pangakita. So lakaw chiyang. Hallelujah. Amen. But imagine if we connect to the vine. May Jesus masani, I am the vine, you are the branches. Rayo masutubang patang, sutubang kabareta. Wow, what kind of fruits magkailanane?
Amen. The living one. Amen. The peace, the joy, the love, the light. Woo. The old ends until death do us apart. Right? No? Hallelujah. So that's the word of God. But today, our challenge will be the medicine. Okay, winning. Amen. Winning the Pwopwoud. Hallelujah. Pwopwoud, the perenpene, joyful heart. Okay, kahit din sa man peren may feeling o makaperan na korosperan na solamania agabil says what la. No, the joy make us pasaya. The joy of the Lord is your strength and my strength. Bepolen ko di angkel o aikel. Amen. Pwopwoud and kauno. Kau Jesus masa niyang kitay. Masa niya sa pulmatron patang ko so may katkatlaw na so ni sa payo ri sa kisu. Masa ni Pwopwoud may bangkiyang kumal san baso kakiyang kumal. Which mean mekabilpan rabarabaki ang perenda Pwopwoud pon sampa. You cannot find it. Just chukak. Oh raba san. Just chukak tiar. Even me torture rabarabaki into the wrong stuff. Amen. Pwopwoud what kabilpan patokong kaban net kaban pilkang kaban sangkan a sort of work unless you receive Christ. Pamiatan Pwopwoud. Yay Pwopwoud at yay maray ikaw Jesus. Amen. Winning ya kay tenday na non. Hallelujah. Winning ya maran ki Jesus. Hallelujah. Ikara pa nakachillang at alinopo. Iya masa niyang sa pulmatron patang ko. Ay so me mamasa ng sa pulmatron patang ko nan na ison wano isu iralaut wano iralaut isu wasaw agas kasiyang rain me yai. Okay? Yai ma Christ. Kabang water kasampalin ay so me patpatakong rain masan me koskosa iyako. It's a life and spirit. Glory to God. Patpatakong rain ay so me patpatang sa mulmatron patang ko. Patakiyang rain makmay pang kang palwarayet ngay me plawan kamo me chochotan. What kind of preaching is this? Sabang kang palwara presto wewe to me palwaro pan pola imakaratawi yata kamatipo. Amen. The Passover killed the lamb alin chow risky aral wanin po nan katete maringan sobre iriski la cholangan kamakama ko to pass. Amen. So the body of Christ. That's why we always do this as in remembrance of him. Kaya can kamatip sarawi. Kaya can kachaman kalaban Christ. Ino kap. O kalaban Christ magtakin alayang kitay. Amen. Praise God. Amen. So what is your medicine tonight? Niyan so magagin chow the sangranat kolan so magtakin chow. Kay punat kater may tang sompukat pwede ka mun sabalo matang koto po yung kachow yung pagkateran ke Pwopwoud. Amen. Tell pang kobar ki kauno. This is our medicine. The word of God is alive and active. Yes, so magkamanalog masanan coach ko kang masanan coach kitila na namong yungan abang purtado Lord God yan ba mata-matawa bang kiyang mo. Amen. Yes, so magtell pang kapoyata. Glory to Jesus. Amen. All right, so I tell topic, find the medicine.
Glory to God. Dari. Tamakin kaparan. Okay, take a kaplay. Nana child popo. Tamakin kayon kaparan. Tamakin perenki. Makakbuot pa nagmakaskasay. Okay, buot pa nagma. Ta. What scripture. Okay, encourage naman. The cold. The kabakap. Amen. The vacation. The koasoai alu. Jog together. Amen. Song koros me kaparan. Song koros me ban sawasa. Among yung kiyang peran. Peran may kaskasaya. Ay ten peran me bang kiyang ukapan. Peran kakak asan. Yan so magmata relationship tao. Uta naman peran kiyam naman. Kamen tuwang mamananti most of the time that you can. Sanganain soka. I so mau kan come and spend time to each other. Hallelujah, right? Hey? Iwan ang parenki. Next. Child care. Sola kauti yang time. Sola kauti yang kay achay lanso. So iman ang garage ka child. Menang garage ka child sa Quran wat. Wag mapuksa ka tete yang child and be wise. Nanti yang be wise. Kan lalakang. Kate poy. Maka sama na ng relationship going down, do something. Amen? Maka sama bilang relationship going up, maintain it. Keep it that way. Hallelujah. Ak chay der poy so kautila slack. Pwede ya derbian chabelan so mga koto songan kawela. Amen? Songan patilong puen kawela. So buksaro masani. Kachailanan ki joy na nachay mong yun. Joy of God. The joy of the Lord. Whereby we are winning on Balwaraman. Amen? You want to say something? Amen. Hallelujah. Amen. Kapag coach. Kami lalama tamak child. We are nga joyful heart. Nong yung me tiraki peran. Okay, yamu man peran. So joyful lapilo kaya mepitata peran. It's lapilo kaya mean market kapan express. Okay, it's an action word. Okay, ari tamak child we ronga apa mean ni market me. Tamakin watongok peran. Tamakin kaperaniyok. Tama mimini feeling sangan kokoneo mia expression niya. Okay, ka express, ka kasaleta. Poriyay ni market. Poriyay ni moman masam. Poriyay ni mong yung okay po, check camping kon may so ka tama kan mo yung mamor na mong yongan. Okay pa check in lamata mag-check pa no kila momong koron mas likiyo poriyay utang create. Tama mimilala ima pang poriyay liki. Amen. Arime ka sampal kikik chailan chels kasi yan sa chicken ranch me win me ang nana chail Pwopwoud kay chailan purang chailan nurture chailan apaliata te makasula ko kon perano nanang memoran Pwopwoud do something with it. Kanana uya me ko chimakaw ni mamasa niyang kachail ni sa chicken ranch. Maka look back ko lang tamak chail uya kaskas ko challenge 1 lel 4. Okay, pag-check us kasi one, pursue one another momon Jesus aso siya uti sangok. Okay, nampariyaw ka nasa generosity. Asa katakong naman. Okay, asa come up with something na sangkap makapanguyang ang po. Asa kiskisa. Katak pa na ng pungama. Okay, kasi look siya, because kasi may coach may distraction. So ang tama karampan ng siyang kachuresang at siya pukamang kan. Okay, pag siya ng purang sawa sa kakilakatan na siya mamawang Pwopwoud. Ayo, atayo. Nambabayo, wag siya kasaya. Okay, isa sa mga liyakan. Liyakan na siya ilo na ang kaparan. Then, yata,
letter yo ko kiti sang silu makakayon thankful for, grateful for, kalangan ki ang poten. Kasuka kan ke joyful heart masang na ka miss out mo kan. Joyful heart so chow tacha mimio porto. Nakasasa practice ke kata ko ang pot. Abri pa na palango can create na ng punga na mapopot kumana ang ke joyful heart. Nakasasa appreciate one another. Kasasa kalalangan pot ko ang tao tani kalangan kiyang miya all man. Kalangan kiyang nguk. Ari sa mga kakapayata mo. Nanchiyang pagkiksin maka take the little steps makchel we follow melan challenge ko kota lel ranech epilpan sa wasa yuk pakan ka sa apply yamomon winuwa chapan yamomon joyful heart yamomon peren achapan ka kuya pa na nampungan at chapopod. Amen. So imang kakela kakin kitya okay emimi ni market songta song emimi ni motong emimi ni song e makuma kakak look back ko kila na mapopod song tamak mawuya ran ko okay tapi lalato match may nakay pil still can apply makan wuya pa na kaparan I can bring laughter I can wato koru I can wato sangan kokonyo pleasure kokonyo kakunutan pero ni kachama-chaman ka enjoy kakunmanan pile wuyawi isangan kokonan joyfulan mo okay kahit can experience yo kanakcha manokela. It's something na mark na namong yung American wato uplifting. Wato song wow ram. Joyful mo kanin. Praise the Lord. Hallelujah. Amo manapal? Siya isa sala song tamak kin. Amo mana apalang siya na song tamak wato kourur wato peren. You know laughter kourur? Laughter is a solar kaurura match each other ya rak tor takar hallelujah amen hallelujah makareta so sad when we are the child of God the child serian ko tak child of sota mamorki maur me Christ katin bogilan lobo maur lapalapeo maur kapran maur worthy amen Imakareta so match child supposed to clang value mamo work sang ran to you utang man live it to the full child mamo kin lel takakan kan asa po kan kak testify kateti yung Christ tame ka chuyan lobo amen po mas kasupa lel kasupa ni menan takew isa magsapangya so lang complain tor mapangyaw there's nothing can satisfy right so kareta kichaman bake imakarata simple sin challenge mag koyang kichay ka so simple mangay makakaklang way cha tauli so kas iwiyayer man ran to you but try again do it again out of a genuine heart kasi iwiya po kaman kapami kapain tamen kiyang klang mata paninta buena sa mautan gabil megot no that's not the point. The point is keep doing it little by little. Keep doing it. Amen. Makabangkilang puksaraw masa niyang China Matthew isu wasaw metoto kung kalap ko sa yaw pagkabanale rabag kamantiar lechela chamban chitangu makabangkilang ng translation and amplify Bible ko sa yaw tanap China keep on asking, keep on knocking. Hallelujah. Keep on seeking. Okay, we kailangan continuously. Christian life kahit ang moron rane. Pag ang gola sa rawi ko, go praway niya at kabilpurang ng mga Joseli. No, Christian life is a life of Christ. Every single day I enjoy this life. Enjoy mean kaba live it to the full. Pag kan count sa kala purpose makaw na malbego. Count sa kala one moro. Amen. So chairman kachil wasat the promise kaban len lakaw. Hallelujah. Absong chocho kakakatete mag regret kasi to count sa kala. Kasi to count sa kala ranit. Amen. Ibang kasi ya magkayo san nan pong goambo.
Song tama ka boy ponti po. Jesus masani boy ponti song yaucha. Limpak kale. Hallelujah. Amen. Amen share. Amen share sin me coach yo. Niyan so making ko lang ay school. Ya UH pa yo. Ari research mo nan textbook yo mo. Imang kasaya siya po proven me pilal scientist irail me uyata puko. Ap nang puko rakiti nanarail rapak statiki nan many group of people makayon maurwaray ni Santa. Amen. We are studying based on population, based on age group, based on ethnicity, based on religion. Okay. Apna na we are study on nak minan na textbook ko me Christianity mo kayon more waray ni Samba. Why? Okay. Christian proof. Mapweki tama ko siya lirong ni Sao Chikach. The joyful heart. Posterian ko chaman me asa. Okay? Me asa maurki o paik yang kauno. Serian ko ka asa pilata po pungo mimiream. Christ yang the full authority. Kakak pilata makapang kachore sang rana chisipang moitong isang suwatan kaunya. Isipang moitong perity and count. Kichel serian ko chan ki authority. Ariyan so me mo sabi iminang class ngay rong mo utan pilperan po yasa me kichel aniki pungo pila at the same time kichel lasa me ichawiyapan mo kakak pilata me can change atmosphere can change tame miananewe ran po kan aniki mong yongan perano pepol. Okay, a take process porque may paninta manan mo pagsayo sa siya popol manampungan nga ay bot miyak sin lisalipingkis makrais pa sa na siya more na melen aman kich kak pilata sen utan ime kichalin din tani chapio kich ma alap kich ma mamawin ran ko Rusya se alap kahit sa pamawin pa na nampungach apak chocho popot kichay kintilangata mamawin pa na nampungachay Christ amin mirem nganan Christ sa sawasakin kichel na sala pay nan maun makchel mimilala. Or mamiyak isin lisalipingkis, miyak sin songkis me when miscommunication na bang create po chepel kung katakataki yan sa korasan kamila kawala prabala. Amen? Kisin songkis ma bang create po and we ata isa iswat ng pungach. Ama kichapang wewe kiya kupuran poch akchikichik ko pa miyak aman kich pan hampol akikikila mo silangin ko hampol na po kakinta mak okay teka ko tacha flush it pwede katrapan ng popot okay kaklet ko miya towa na namong yung kanichar ngilo ko to science what kakakauteta akasya na pilkila yung ngil mapil science what pwede ba ya feed in the fuel fire po lautla or yata lisaliping uyata pay akamay okay. So, ime kasampal ki Christ, kichala nasa, mimi ren Christ. Ime share cha mo kinin po it's proven, karusia me sa Christ, the Christianity, remor waray, po kita, rasyo mo itang isang suwet, and kokawela, arel more. Ime share ng rampa na ni Sao Chikach. Joyful heart, the wato, it's the best medicine ang kichay. Kaya more waray, maka we are masaman man ko pepolo peranan coach we mimireo kaba mor waray aramas maka matang mela te soma kun kamela palwara child ko sang ni soma chap sang lala punot chapta kawela salakan chapta kawela makitinincha kay checkin ala mo soma mo ota chakoto chap sang olan mas lala crushed in spirit. Oh, crushed in spirit. Why yun? Amen. Amen. Glory to God. Okay. So let's go to the challenge. So challenge yung katail bang kailangan tatama kung kayon kaparan ng amanaman na mapopot. Okay. So ang kaparan water laughter.
Nakan wato peren. Wato feeling the Hallelujah. pleasure. Kakanin peren. The wato perenki. Okay? Glory to God. So, kaker chap sot karamot. Amen. Sota tok di sang, sota udi sang mete yo maktail. Apachan pass, olakan kapakap, li tampanay, liakan, kanayongam kasay, yeraman kasay, use kasay meban, build up, I then tear down. Amen. That's the wisest word. Napuksaraw masa ni chailen kin kanayong. Okay? Kasay correct, kasay kamaw, kasay kakelaka, kasay pakpak. Amen. Soldier ka chay banu challenge kia chay mo song e umakas kamayang po imakaretak mo pupota. Okay po magagan katong Iran koros mas mo pupota. Hey. Nelan, kasi mo po kita ramas makapan sising swat pa. Okay, kapot kita ang poten, pwede ka perenki, and make you enjoy. I mean, kaperenki. Right? Enjoy ang pot kita ang poten, right? That's just, sising swata ka pot ki ang poten. Ap kaperen. So, kalanganin kauno. Kalanganin ko, so kachal pa na ale challenge. So karanwat kiyango both all li met koros kakuya. Men tama king kaparani ang pote. Cold, we kiyam lamaw gagang cold. I love you. Ay kan ko koro, praise the Lord. Kanang tam cold. Religion spirit king karayo ka fly tama ka sa me parani. Amen. May coach me ka sa me bang kawela mo. There we are. Amen. But that's not fun. Okay, that's not joy. May coach me ban sa wasa. Hallelujah. Lord to God. Ranche yok makingkak. Mot panak ma play crazy up. Okay, play ni sort ko mabiltein ko koro ma wanti me. Okay, instead of kola saksakawaman uya saksakawaman uya mimini. Chapel uya mangan nan salanga mo chapel pan mangan pan niya tanga to mangan pan niya man tanga to teaching saliyo. Forsa nga chakom, the forsa nga chaka mai. Chapel mot ligo ko kauror kang kichain. Aluser. So the truth is, we need to find out. Tama kin kaparani yaman naman. Okay? Asata tama kara tautan ang poten tiyanggilar potkilar sakaw. Meron. Asata. Mas kasolar kaparan. Okay? De perenkilar eusang toro. Replace you. Imagine makauno yung muna type of relationship ang kauno. Miya song yung makaparan sa mi. He's a jealous God, man. Hallelujah. So, iyay ka baka kachailan. Simple. May kot mas simple up. Applicable sa utkuranot kakakchap. Makasang mekan parenti, uyatam ko. Kauliang. Apka sa me parenti. Amen? Ari, liyakan. Kasa tama ang pot parenti. Kasa tama yung parenti. Wala kan? Kasa tama liyo kung parenti. Kasa tama kayo parenti. Okay? It's applicable. Kaya, but at the same time, lam kiyang coach, waun kiyang coach, kay niyang pan, wiya po, ibandayang mo. So, ang koros magchal, wiya niya chay, lam kiyang kauno, coach can direct, coach can kite. Amen. Amen. As song yung magkastupan lam kiyang kauno, so liman coach lale, o sotapan last. Where God is eternal. And you are eternal. I am eternal. Amen. Eternal where? Hindi makasambal. Either nan lang ren coach, te nanel ren chabel. It's your choice and my choice. But tonight,
Magchayla sa mga puksaraw mamasa niyang kachayl me peren. Makin kare yang kachayl roson mau. Amen. Wow. Peren. Hallelujah. Kuliti ang potan ko kokoro yang to. Praise the Lord. Terinsang. Terinsang kumakakuya mapang wato peren na Pwopwoud. Tama puksaraw mamasa niyang kachayl nan. Malkaka silisap payo. Magkakasilisap tayo. Okay? 37. Ay 37:4. Delight in the Lord. Kita na chayla rapaki at chay peren. Hallelujah. Matoto kachayl anki atiyat. Kachayl sasa mania an. Nakchayla ni tawen. Ang so makabang rapaki ang peren. Kauno bangki yung ginangunam mo. Hallelujah. He will give you the desire of your heart. He will give you the desire. Amen? Amen. And that desire, inang mo, pan kay puitipil, inang mamaw wala sa pupot me bang kiyang. Ko sa toking kiyang child me kot me bang kawik child. Ibang imong prong ko pre. Okay? Watak manan. Kayong current. Isak silu. Amele le mak child kin. Watak rata. Kasampalan prong romain tong ka child. Tama-taman coach man mak child. We memory, Isak silu. Posong-osong koros. Watak. Posong-osong koros makinlalang kumay. Makinlalang aramas koros. Coach mo tan mele lo socha pan kachin mo itang kumay lanala song-osong makmay socha kaktuweti. Ay song-osong abang kachiyang kumay kailail po kumaylan kak tataw ropitsang na song-osong. Hallelujah. Okay? Pusaro ka dito yung child makot, soto pan may tang ka child. Okay, song-song ew nakastukak taweti. Sama-sama may tang kay ten kiyang. Miyawak kasam. Ko sa traking kiyang mekot na pang pauli wala. Hallelujah. Amen? O mapil wiyaw to na maur na mga maur. Soto kay ten kumastukak taweti. Kumakak taweti. Ikak taweti. Pilpachang may tata. Apil masanime. Apil pangkat kiyang kitail kelay. Wow. Amen kan let it sink in your heart. Pagkauno kinupali kinukan sokoros. Yeyang ukan sokoros. Sokoros makot panguya kamau pang. Makot mama sa nanguk terektam popoutan te momanam katangam popou. Amawang amaw kay tenan sa watsa. Abel mawang uk murin sampung silumurin met. Amen. 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 Wamakchay sa pang kauti yang met. Ikilanger all mautan. Hallelujah. Kelail komat apan so may pasan kun wiyawi. Ichamra kun wiya. Iko sa yawol pa. Inta makichol utan so tough. Yeah, kun moment tough man so cross. Alian puy utan. Poy langalanggi chay. Solid. Apan so lalaki nola. Lord God. Ikilanger all mautan. So mau kiseli. Wana child kan matakla. Kapil pugpugalagalaw tahan kapil. Lala matakla. Mentamak child pugalagal ligya. Matakat kan effect palwar child. Can affect the child matamataw child stroke. So laka focus. So what I'm saying is dami intinda. Am likiyang ko tamranwat. Kot pilpan sa wasayuk amurin sampung wano makukoto. Makjaban tatawro lalapot. Fake and so forth. Pagkot kay teni koten ranit. Amen? Nani pro isak silu walu. Tama puksaro masani kot tutuwecha. Ayo.
Ranwat. Opil pangko kola cha. Amen. Other way of saying to echa work man lalapot ranet. Evil pan lalapotong lakap. Evil pan lalapotong bali. Amen. Ay yanguk ranet. Pilpani yanguk lakap. Pilpani yanguk bali. Hallelujah. Met pai. Puksaraw masani. Met pai rekan magisoy ko isang kawitin na maswatakan. Apilatan pek yang kot kolokol masan ng kot besudah pongi nipong nenran. Kanayang song korosmet. Kot kacin masani ta koson itang kotakan. Barabantu wecha chuka makin patatapong kailan peace. Amen. Nanay song summer charay kankin. Kring. Wawak maur niya. Kring wawak maur. At chuka chikan suffer. And so makin karakar rakin mangla. So tama masa niyo aramasaman asaliki kot, pilata kot, kamele masan ng kot ranwat. Amen. Pagkaw na mangi, meniya season. Season ka kuwato, kachaw, kachipin, siniyang, okay? Pilanata season na nang popot, na naipopot, na kay pagkakinsan, na kay pagkakin hilok, na kay pagkakinagama. Amen. Ang makoti yang kita na nansoon malaw, pani yang kita na nansoon manipel. Pani yang kita na nansoon taken. Wakchan bas kasilan siya. That's why, puksaraw masa niyang chanan, Matthew isu riyay sa payo. Jesus pe masa ni karasaras riyaw, o lalakang riyaman, lalakang man, o lolpoy-poy man. Kawatan numarapon pi. Numara, aman kawatan mo bompi, kaman kawatan mo bompay balak. Okay, and so makachaw lapakan malimal wiyawi. Makawatan mo bompay balak po. Kaskasinan chacha. Makawatan mo bompi. Kay pela o yawan ola law na imotan. Tame mamasaniyang kita. Ran korosyana na ponok kanayang atamauro rooted nan masan ko. Amen. Arma coach masani me peran me pangkamawi pala. May solar per. Chapta per. Peranat kaiten chiso magtego na ano mo naramas. Puro way ni mo. Mo naramas. Hallelujah. Amen. So babol makauno kiyang kacay sampas at kiyang kacay. Matoto rabarabak po sampawat ibandayong kampagabay kastukaktiya. Amen. Makabilsong-songan rabak rin naman. Likin court kastukaktiya. Hallelujah. Glory to God. Makabilrabarabak ni songan pork din sampa, rabarabak rin lead, rabarabak rin noon. Amen. So masampa we are magtaken mano ala sang iba. We're the lust of the flesh. Nakataman makot mamasan yang sapul masarikan. Katail matrain ng discipline. Amen. Mananang property ananang kelo am cross ko manglar. Ibanda yung alepilo ko kausake. Water it kuya si puen ka cream. Ayara man amo manglagag lang yay na naman na property. Amen. Dahil ko sa yawagi amon, kasi pali mga kapamawag yan naman. Amen. Kasi isan-san. Patak chelak-yaki. Chelak-yaki na marain na ren masa ng got. Anipong chalwaway sili. Sabi nga ko. Metswat yang kachay. So patangkan masutugak. Patak. Tama kot mamasan. Kaya po kotutan masani yang kacay. Okay, niya chay last scripture may past scripture magchay what ako na Ephesus limaw okay koti wasaw isak limaw isak wano isak kisiwa mamasanita na kanayang mo der momon poy okay isak wano kasi yata na anso pukat anso sweat kay dami mamasaniyang kachay lan kanayang kasampal kaya chay mo kwegi
Mawasa magas pasaya yachakan wan utuko nena kay kaman sangkan o sompat koros me pang yaw na child mo tayo supaya susunod. Oh, Jesus. Amen. So kailangan ko take that challenge. Pakiran ka no makabisa sa taga pang yang ang sa words question na so payang kon tao chamantar. Kapag piyang ka no pukotan kay. Song tama ka pang yang ang po. Never parent. Amen. Mapil ni menan parawa ka porsang nuani mo konta pa. Hallelujah. When go run. Okay, God mangi. God mangi. Amen. Pagren tao non kiyang creativity. Song tama kakakuya. Ikamela na mata kauno yang child pagol me kiyang child at last. Amen. Are the same thing makapanguyang ang both Mr. Bangak Manogena. That's the kind of joy. That's the kind of parent. Okay. Amen. Hallelujah. Amo na songcha mo matawa. Kan ben matawa mo kanin. When was the last time makutang lang masanang boat? Makakaka sa kaurur me auta siya lang waisin kaurur o utang ka sa notane. Hit notane. Parent kaurur. When was the last time? Pumunta ang kapirkatirop kilar song ka na ng pupote na ng responsibility in ran ko. So, pisola, pay attention ng sinsong mag-check matawa mag-sinsong chiki-chik. Apo isong ka makunuya fuel da uya kinten sa sound kakakela ka at siya mamoran pupote. Amen? Arma pinango, pin matawa. When was the last time? Yan. Hallelujah. Ay so makasamutan. Oh, tama ka wiyaw tanang po. Pero nyo miyaw na kaya kasosa. Bikin mark na namong yung nasa bikin peran. May nampot yung peran di gola ni. Hotel ni restaurant. Wata gola ni restaurant. Hallelujah. The McDonald's. May naman peran ka gola McDonald's. Damay. He have song creative pagren ko to open that time no magsay. Tegola light. Wow. Amo kitse say yang ko ila light na sa toa. Riyay ko. Praise the Lord. Ragwata rin po ko kula la light repellent choy. And so bisa ni ponte. Spend quality time. Amen. Praise the Lord. So take that challenge. Amen. Take that. Iman ang karacham mo. Kamela naman take time alaler. Take that challenge. All Lee, glory to God. Challenges pan applicable. Makakapayata men. Men rangko no po. Men rangko no po. Liakan ingenuity. Niareo. Oy. Oh, yeah, Niya pang sorry. Men, hallelujah. Men niareo. Amen. Ingenuity song silu makautan. Appreciate, grateful kiyang both. Okay, I both in tindang and tingiti wata ko ang iya. Okay, utana bil wata ka tila. Kirikilang way utan lale chutan. Kau no mangi men. Lus kiya bil per. Lord ka. Are kaping kiyang kaun. Kaping kiyang dami sa kun practical, settlement kan practical na namno. Wa makagoto chaw ya rongorong. Nada, sotam me ko tapang kita. Sotam me ko tapang niya. Kay klanger song toto. Kay kakriyaman patlong to nan nim sarawi eu pray aman waklaman sa to. Karpa mi. Kay den kot level gis meman sa wasa. No. Meman maban rong ka sampal ki. O kapayata ima pot pan sa wasa. Amak child bang puinin rong ap soto kina apply. Me ko chik. Imainta is so simple. Pues na read la chapter 5 wato po kana sa takapanuya. Simple. Can apply. Tama ko mama sa niyang komunyon. Ari kamele leme nan challenge si Lisa ka. Okay, gusto ya challenge si Lisa. Okay, apan so sa mo
aban so sa mo aban so sa cha mo kay na child mo relationship mak child nan jiang apa ran le mo ran apa ran le mo or maka challenge banda yung kananga ma apa ran le mo kay ran riya isa wano lulua hallelujah amen so kareta peren so Quran what go away hallelujah liki yang court amen but my match up kesesalar tama ang pot kun peren ki ay liki yang ngayon saraw tan may yang dame ang spouse and pan peren ki me pan chama-chaman kenu hallelujah me pan chama-chaman kenu Lord God okay kamu mepil mama santosang nan life kom kakiyang apply amen abi me ko siya we break it down ko siya kaperen me pan build up kahit then kaperen me pan tear them down Pakai kita bilberan ki ko seli bil ko siya child po momon motong giseli that's not fun I think kuburan ko mo amen ta momon kapitiki ang po but that's not the will of God amen praise the Lord so I encourage you respect your wife waun ki ang po ko li waun ki ang po ang po praise the Lord amen Chumao ki ay potan ko lang kasi yang seliaman ay mo. Sabil ka ko lang kasi yang seliaman ay potamo. Amen. Praise the Lord. Api met chapel kung ko to wiya. Pwang gisongan manipulate. Pwede maapangkak kipas ang apangkak make space between you two. Apangkak kawera. Ima puksaraw masanigig, puksaraw masanigig child. There may tang chapel ansoma. Amen. So kailangan po punta is just from may tang chapel ansoma. Amen. So kailangan po. Ang po sa kami mo makakulitin ang mo na itali soto pan may tang chapel ansoma. Jadi apply masa ng kutu kulit pa kan Lord no we are in crisis of course amen so kapenggiang coach kami lama child time pen naler chebang kapakat maputan man kakela kayuk nan chiyang lang child child so saya manamanan maula o manamanan nor manamanan mela kapai karya mimini wa child Arinan chiyang chapter practice ki ngoy tani uya chang seli tirisong no I grateful for may kalangan ki may kindan I look back ngoy uya matamatawa po na po song chocho okay up song silu no tan priority me I sharang metame iko ay plano utan uy tanya ta plan yo we man ta surprise man make it fun man make it memorable may bang ko to kita na natch officer ayaw mata ko tipang kiyang na po ko apan open chay ikla you can be creative song time pang tingkap kaparan na mo propose ariyan so may share sang na nung yung isa o imen practical na child norm ran koros na koskosaya pues apang wato kamao na chapopo dapil pang wato winnie na chapopo Som chama tawang sa magkakin ko sa kata ko sa mawang milmaw kata milmaw chap ap kakakrapa kita ranyaw kalintangan po what is one thing that you are grateful for ang yaw tangan so koras na po tuwa ang so koras masa touch pa natin ipin concha that sense of security feeling security feeling ang so mepit penay po o pileu tan may kayong kalangan ki akin kiyang ya freedom. So cha controlling. So cha kisa mo kiyang ya tayo freedom. Salatak. Okay, salatakin salatak ikakuya tami pang muya ikakosay kahit sa makasosay kala kati mo. So cha controlling. Ariyan ki salatak ko rey
me yasame likia, yasame uchumia. Amen? Are, song chocha makakakilangan tama ka, kaping kita kalangan kinan mo naman po. Same thing, all, pinanchiyang sa kilangata. Imagine magchay kakuya maran koros. Kake, makakakin, pasamo kiyang po ng ran koros. Li all. Abanin na ng kawuti, kisin masan akamay, kisin masan luwak, kisin masan sangkan makin katkatirapwa. Sa minimen, kailok, peiren, abang kawuti. Kita kabang das, kabang overlook, sinmokan ko kakilangata one thing, grateful for. Yes. Okay, so check kapakat. Jalan kian so map jalan kapakat. Wasama kamimian, kapakat kila tamak chow ya rong ni so chicken ranch. Okay, kapakat kila po kang ganang coach, masantim, kau na masanto, masanya chay mongyong. So siya may coach magchapil ka ko kisa nga mangi, wasakan na maula. Okay, magchapil struggle challenge, nana chay challenge ka, sasatak chapan wiya. Bakarin kau na po akan rechungang kicha sa wasakan kicha kiyang chamatamatao, kiyang kicha creativity wiya pa. Amen. Po yukupurak siya na nantaparan. That joyful heart. Oh, praise the Lord. Kalangan ng kamamang sa may coach, kabindiyang kamamelan, mauren, karusia, popot kan, mayo pa na ni sa chicken rana, chomang sam. Kalangan tiyang kamuyola kan, liya kan. Kalangan tiyang kamulod sa palang mamasan, Lord, may icha mapung. Imamela, Lord, imauya wini, imauya kamau, kamor, ang kalwara choka, kalingan ni cho, Lord. Proof ang kich masan yang kitso chika cho Lord. Lakin lel Lord nang wasakan koros Lord nang kalwara cho mang sam. Lakin kamaura ta wasakan memelaro God. Ta wasakan memang wasakan Lord. Masolar Lord Jesus. Mamoro Lord na nach popod. Ikapin kiyang kamusta po lang manasan o Lord. Iyach kapakap ni so chicken ranch. Lord mangana mo pang pachin. Ignite, ngana mo pa ng power, ngana mo pa sa wasay kich, wasa nasa tama sa panuya. May count Jesus sa kapintiyang kamo Lord, popot koroso Lord, and koirta na neriano Lord Jesus, asa appreciate one another, asa Lord Jesus, kapremiya manamanokan, asa kakaira tangilan katapo Lord, may sam, empower one another, o sa pang kakachawya sa umbuka Lord, masapang yamimi, remo yo Lord. Tuwing ko makasaliang teach, masako naman masan o Lord. Yes, the joy of you, Lord, magkiyang teach, Lord Jesus, kelay. Kalangan ng kamukapayata po po koroso, Lord. Kabingkiyang kamuyo, Lord. Ismami nuwasa, choli, Lord, kapila po si Chiyami, ikabingkiyang kamuyo. Nilima mo Lord, chomot. Nilima mo Lord, ray wasak koros. Every banto, kamura na po to, Lord. Every bang sayar mo na po. Kamasanin ang Psalms 37:4. Lord, send delight in you, and you will give us the desires of our heart. And sa play mo, Lord, for Lord and spouse koros, Lord. Masucha yang mumot wasacho, Lord, kambang pachintok. Kambang wow ni Pio, Lord. Nung yung rayla kan na continue to seek you. O kambang to, kamura na po kang Jesus. Kalangan ng kamuyo, Lord. Everyone in crushed spirit, O God. Naray nung yung, O Lord, si Lola, Count Jesus. Wasak koros na wala. Na natural relationship na natural po. Sa katete, Lord. Maula. Sa lukelong, maula, Lord Jesus. Lukelong. Nanamwi, maantem, manamanuisa, makakwato ka maurwat yo, Lord, pang purang restoro God, pang transform mo, Lord, pang water healing, nan mauran popot kan kang Jesus. Kalangan ng kamoy, kalangan ng kamoy. Ibil po katang kamo, Lord, popot kan koroso, Lord Jesus, kambil pang richingata, may pilsaikin siya, Lord, Kilang Lord Jesus, one kapiteray Lord, Lord, sabi kapag kilang kalakat, you know, Father God, irayla kami pelikulo Roman Sam, kamukochan kapayata, sa palang mo know, Lord, kampachinto ka na naray, won po God, chimpas ang Lord Jesus, o kapareta Lord, wow, Lord Jesus, this multiplication, O God, Lord, sa palang mo sarika, no Lord, makinupuay, na count Jesus, when wato kupura mo yun, Lord. Kalangan ng kamu, Lord. Sa is, nan pungan raylakan, Lord. Na can continually, Lord. Uya kukotoremi sa kapayatan ni Sauchikan Rana Chomang Sam. Release that blessing, O God.
Tuan Lauren aray Pwopwoud, God. Kalangan ng kamakaw, Jesus. We thank you. We thank you and we honor you, O God. Maramukalepo ang lingalingkila sa chorus, Lord. Maramukalepo, Lord, sa pampukata. Yay marwach kalep Jesus Christ. Sa kiyang kamukateng lingan ka sa kalangan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Okay, coach and kapai komita. Okay. Kau na mamasa ng komisa sa isa, mameman pilminuwasa, tabinan life. Okay, makatumiya. Kapakat kau non kakiyang ukwan kapeta. Kau ya Pwopwoud sa sambata pa, makasaikin siya pil 90 sari. Okay, release malamanin coach, nganan coach, and chipom. Pwede na siya sarikan tumuya kapai. O yasang, nakauno, bang reching basang, amom. Amom, abang reching basang pwede kita. Yeyi ser chorus makinuputi sa polmang coach kan tawa image and likeness of God. Amen. So kalangan ng coach po na more pongpongan ranach coach yung kapai komita. Lord Jesus. And so on Facebook, praise the Lord.